Meghalaya, halaga state chapter, hagapor magadang sangya ka ayam pa Meghalaya, kichat penri na pa rinong karo gitan, hindi munta pa na gitan mo. Yagata, ngimbe pang jengkeli plus ngotko. Nagata-gatao, hagani ka por ka pamenta, nagaliang jong ka kinhon HYC, rinkan lang giseng balang, kasor mnyotrap ki padalang ni ka por. Kamanang kasor jong upaypa, ni wan ban yang magpasyaw ko sa piway pa iway, ni klang wan ban benchay pan rew, hanay ka ay ka pangitan pa ni ka por, pangitan kam, panyono, taki regional party, ki party rew nom jang ka jala Meghalaya, ki panyoya ka kazan chief minister ka pamenta. Pasyaw ko mo! Nalaki khasan tulig Islam ki banlay mo. Khalay tulig Islam ki banlay mo. Ki National Party limbaga kunhon Congress baka NPP ki sanchar ya ka chalajang ni khanta mabagi paikman ya ka jatpun rew henyo trap nyoskom ka balong ka try maluk. Henry ka AK pro khoi ka bangi amanta. To sarkar NPP ka topla sanchar denbor. Katopula hero ya ka hok bagi jing sisa tongi ki pai pa nong song song ka jalla Henry kai ka bangi kran menta ni klan long kon ka ting up ka bambon ya ka skom la jong ilang ka sim ka pan na ka skom la jong ka ting up ka hapan na ban pedam hagawa pa ka skom to ki parasim kan long lo ka balong kini ki HS PDP Arnold ki ban haplang ko ka ting up menta Islam macam yang presiden jangka HSPDP kita pet kita kendria mentang ia siapa kita sebuah asam manta peswa penri eki menta kaya gini hatang idam set ibreu ki bang mangimdal ke Islam macam ni kiam wanang ni ban pecah ibreu hendak kaya ke bang isot huasai kalau penyatuli halal sencar ke betul ni dalka pan pendetli halai ke sanchar bakhoy ni yang persaya ke tin sanchar banbor wen ya ka high level committee na ka jalla Meghalaya ande ka ay bro khoy ke bang dalkam ni yang persa ya ka bab sab ka pampong nam ni saspa na la piam ni para manok ni yang halai ka hak ba ka shisha ni para sikatang ya juyeng limbaga election ke governor lembaga ni rangsan jupat bangi la julet saman lagi konferensi pan pensai sikipat ba banginde ban sapi na kapon ang pangiyoro ya sarkar ka bakla ang ray menta iklan yoro ya sarkar ka bakla na magbalay isa panben isa nyopo isa ken ko punjab penre ko brang hala ka jam na jalla nakata to bisulot apa bisut tuang im sohon kasat upat ba na kasi ke pamtagan ban mi ninyan ban yata na ka jang riba ka cha penre ni lam ayla banay ram na nakitay ki amang nyobra ni rong nyobra ki na nakitay ba amang kenta penre ni rong kenta penre ki tay na muta ang pertama na anam kansler ang pertama ngin dawa ang mapiya ka ngin dawa Islam nyota, ang mapi nyota manang mga Islam. Kita gilang gay para kali kita persaw to, para aduan hakade kasi kita menta, kapalang kasi kita berpang, harsha jang katay ka nyota rin bandam smile, daging lagi pray kita tao ya kita kasorka, kan mau ba, kalau siya menolong mau DPCN pa rin, ba President Tinsong, ubdero itong bro jang NPP wala bang, pakai huto pakai choice gini political wing, jang mero. Lada mga apat na po hindi yung tabor, hindi ki-apat, hindi ki-politicians. Kita politicians. Kita kata mga apat na puligi hapan lang ibrigi magkrantor na marbay ni JDP ni Pasha at Assembly amday kung businessman kilay kung legislator kung kinang tawaan pag ngitay bang kinmaw ngimday siya pang pertanaw ni ikmat ng nesakmat kitay kinang tawaan kipanyeng panyata yan agachong kariba kachay penreo hagdo kasi iksima menta pan nakaptakalaway kabalasyan ladang gunta ladang isuto pag-ibla kaya kapasyosi kadang nakikon gikti gijanga bagi jampi dahil sa tangki umat ki pangilyai halang gedul kemat ki jampi kapag sa jaw na ki pagin sa boga jingkili may pa balay ka siya kumera hatapilon
Habang nimon, kung pa, ginisok tilang, na markabor ka paghan. Kalong halagi, sanctity, kichanga, pagkijangpi. Strength is in the hands of Trinity. We are all standing. We are all standing together for the rights of the citizens, especially for the community of the Khasi people. Kublesia jargoi fi parokhat in danlang hamne in yenglang hamne in yatalang hamne na kamenta ka lasai pa ka chisni kublesi poni fi parok